Komandan Batalion Nasional Azov, Prokopenko membuat sebuah video pernyataan di tengah kondisi invasi Rusia ke Ukraina. Dalam pernyataannya, Prokopenko menegaskan bahwa para pejuang di pabrik baja Azovstal saat ini bersiap menyerah pada Rusia. Dalam keterangannya pada video yang diunggah ke Telegram resmi @sasakots pada Selasa 17 Mei, Prokopenko menyebut bahwa sudah 82 hari pasukan Azov dalam kesulitan melakukan perlawanan. Sehingga saat ini mereka bersiap untuk mundur dan membiarkan para tentara bisa kembali. Hal ini diakuinya dilakukan demi alasan membebaskan banyak nyawa yang ada di Azovstal, Ukraina. Menurut Prokopenko, upaya ini adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan solusi terbaik dan memberi harapan hidup bagi pasukannya. Pernyataan dari Komandan Azov ini juga bersamaan dengan keterangan Kementerian Pertahanan Rusia yang mengklaim sebanyak 265 tentara Azov telah menyerahkan diri dan menyerah pada pasukan Rusia. Mereka dilaporkan telah meletakkan senjata dengan kondisi 51 orang terluka parah. Dalam keterangannya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukan militer Azov telah menyerah tanpa syarat apapun termasuk adanya pertukaran pasukan. Mereka menyerah penuh seusai pasukan Rusia memblokir pabrik Azovstal di Mariupol. Не виходило за межі розумного і не заважало завжди наполягати на своїй точці зору. В управлінні підрозділами завжди є ризик. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б. Чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. Можливо, саме тому війна – це мистецтво, а не наука. Коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.